Liyathanda igcwama lisha emva kokubonakala-ke liqabula uMiss Rally noma-ke uNoma Rally, intombazane-ke ezakhele udumo wokuhamba wonke ama-rally. Kanti-ke kubuke ngazukuthi Action SA isiyiqhwagele yena-ke uNoma Rally, wonke ama-rally isiyenza sure ukuthi kufanele abe khona. Kanti-ke igcwama lisho ukuze imbangela ukuthi litrende ngoba-ke kubonakale isithombe lakhona liqabulana noma liqabula ingane lapha khona-ke kuthiwa uNoma Rally. Kanti-ke mlaleli wami, njengoba ngiphathele ividiyo yakhe-ke umthandeni igcwama lisha iqabuzela bukhoma uNoma Rally. Ngaphandle kokuthi isikhathi sakho asibambe nayo ividiyo. Ngiyele umasiphazi sekhaya lapha. Ngiyishaya ingoma ukhululeke. Sekhaya. Ayiphabe thishe. Sekhaya